من شکرانه هستم از ناحیه واسه. من مکتبت بود کردم، گرفتم شوهرم دادن با لقای دادن من، یعنی که ازبک. اول ریزا نبودم، خیلی پدرم گفت که گپی من است. گفتم که من خیلی هرچی که شما بگین. خیلی مرش به شوهر دادن. وقتی که خانهشون رفتم اول معاملهشون خوب بود، خیلی خوب بود. من خیلی احساس نمیکردم که خیلی دن مبین راه میپرتوین. من پشتمانم میگفت که میروی، من بچه‌م رو زن میدیم. سببش رو نمیگفت. وقتی که پدر و مادرم رو من زنگ زدم که خیلی میگن خستن آمدن، همشون شروندن گفتن که چی کمبودی داره دختر ما، بگن ما دختر ما با کلام میگن. گفتن هیچ کمبودی نداره، نه که ما میخواستیم که از ملت خدمت بچه‌مون زن بدیم، گمانه بچه‌م نگرفت. خسته خیلی همین دختر رو انتخاب کردم، این دختر رو گرفت. اگر با فرض که همین دختر زندگی کنه خونه ما پا میبره برای بچه نخواست. وقتی که من برآمدم خونه‌مون رفتم، چیز چورم اول ندادن، پس هر چیز چورم رفتم که با خوبی همین کار حل شود، با سوت با تملیسا با تری نشود. من زدن ای خونه پیش کردن. قدیم مادرم خواستم رفتم، 3 مرتبه رفتم ندادن. ناحیه واسه با سود رفتم، مراجعت کردم. سود فایرا چون کرد گفت ما جوابی را نمیتونم، من را میکشمش. نه چیز چورم داد نه جواب. با سوتی بالا شکایت کردم، با سوتی بالا حلش کرد. رفتم چیز چورم گرفتم، نیمشه گرفتم، نیمشه نه، نم خیلی ماندم شه. بعد با جنگ بعد با وقت جواب اومد داد. خیلی نه 2 سال میشه که من شوهرم جدا شدگیم. حساب عصبم مرا با همین شهر روی کردگیان که مقصد فکر نکنم حساب عصبش. آمدم نه 5 سال میشه زندگیشه، صاحب 2 فرزند. بعد دختر کلانیش 5 ساله هست، دختر دیگه‌اش 2 ساله و یا شوهرش ایست. قانونم خیلی چیو میگه که برو گم شه. من قطعا دیگه زندگی نمیکنم. انا خسرش باشه پول ندفع میگه. کوارتیره ده 750 میسپره. شوهرش نگوش نمیکنه. خب تو چه مرا مزاش نیستن، حسابی پرابلمای ما نمیتونیم شون گفته. برایم خیلی مسئولیت ما را میدونن که ما چیکار کنیم. 3 ماه زندگی کردم. برای چی وای میزد، گرم میزد، نمیفهمید. میگفت که اگر ما بزنم پیش من نه، یا که مرا خانواده‌ام میگن که بزنم ای بشه که همین خودش بعد از پای خودش ببره ما را شمرو نکنه. برای چی شما را میدونید که توجیکم بو کدین کرد؟ بچه‌ش دم معقول بودم. یکم برده تایچو در دیدم شه. اهل اویله شوهرتون خودش میشه. خسرم هیوارم خوب بودن. قدیم معامله خوب میکردن. قیسنگلی کلونی باشه شوهر داشت نمیومد وابشه. انا قیسنگلی دیدیم خیلی سوز بود و کار نمیگرفت. انا خشتمانم فقط جنگ میانداخت بعدش. ها جنگ میانداخت. نمیمون که در خونه یا جویا شویم. بچه‌ش فیرود میکرد. ایجابی میداد میومد که چه به حرام فیرود میکرد. نام مرا عروس گفته فیرود نمیگن. تا گفته این جادوگر ایرا تو دلی تر با جادوگری افته، تو بچه مرا جادوگری کرده که بچه من تر جواب دادن نمیتونه. فقط نمیتونی حال ما دریبت. شما را پیش کردن که خشتم با خودش ختم برد. نه زدن سرم کردن. من زنگ زدم که بیاین برین زدن زده سرم کردن. بعد همون ترم اتا بچه من نیومدن، من نبودن. اکرمای مسکو اومد قدی امکیوم هم کسا رفتن. خسر من قدی خشتمانم شوهرم پیرود کردن. یا خانه ده 6 تا گفتن که دختری ما چی کمبودی داره، مقصد گنده اصلاح نیم. گفتن هیچ کمبودی نداره، فقط با برای برای. بعد همونجا گرفتن آوردن من. شوهرتون اونجا کار میکرد؟ ما چی بود رسیدم بود. شما تاثیر کردید؟ نه 11 تمام کردم شوهرم دادن. خب میخواستن که تاثیر؟ میخواستم خودم نموندم. اجازه ندادم. پدر مادرتون؟ ها. شما در همین قدر عذابای کشیدید. شما کی را گناهگار ساختید؟ مرا تازه پدر مادر مرا اوتا میگه که همش عیبی مشید. ما ترا مجبور کردم. نه که وقتی که اوتا ما کسلی دلش غمش میته میگم که این نصیبه. من اوتا ما گناهگار نمیدونم. میگم همش نصیبه. نه که اوتا و چه مرا جادوگر بردن. خسر اپام جادوگرشو برده. تلفن نکنم شما جادوگر نشما خلین بچه ما خونه برآمد رفت. بچه ما مرا انتخاب نکرد. دخترش ما را انتخاب کرد. دخترش ما جادوگره. دخترش ما خیلی گفته خیلی میکرد. این هازی که بچه‌ش ای خونه زده و پای مرا قطعی 2 گودک سر کرده. میگم اقلا تا 18 سالگیش گودکو تا نگاه کن. میگم ما گودکو در کار نیستن. ببرا گم شوین. ما تا چه ما نگفتم برای که پرابلمای ما دهن هم خیلی سرگردونه بودن. چون این حالاتی که خشتمانتون بخوام نمیکردن همشون روز بلدن دم بانش ما میدادن فقط برای همه قدر تو مایده تی قرکی تن نمیشه. ما تو بودن روز بالای در کاری که خونه ما بجنب با کار خونه را نمیکردن. میکردم همشون بود میکردم. همه چی ریزا بودن فقط هم خیلی راش شونه بود. گوری بدبختیتون یعنی آدمی که شما را در زندگی شما شوهرتون ویران کرد خشتمانتون. ها در مناقصه کنی نمیمون. یا جو شیشتنیمون نمیمون، یا جو گبزنیمون نمیمون، یک دیگر نگاه کنیمون نمیمون. فقط جنگ مون میکرد.
дар даҳани ӯ ман фалон мекард, дар даҳани ман фалон мекард. Мақсад ки вай бачаша набояд вай охир намегуфт. Неки ҳам хел мегуфт, худаш ба даҳани худаш омад гуфт ки метавонӣ ба ҳами хубӣ бубурӣ, барои ки ягон корат мекард. Ман рахшта ман гуфт ки то вақте ки ман зинда ҳастам ҳеҷ вақт хушбахтиро намебинӣ. дар куҷое бошӣ ҳеҷ вақт хушбахтӣ намебинӣ, барое ки ҳафт пушти маҷо дугарай. Худаш ба даҳани худаш гуфта. Неки ба ҳамин гапш омадам, ина мара кард, зиндагиам ҳамам ҷазир кард, ай манам ҷазир кард, хонамона ҷазир кард, ҳамамона ҷазир кард. вақте ки шавҳарат мезад, зери мусулағат қарор медод, азоб медод, таҳқир мекард, шумо будан ки ба ягон мақомотои ҷо муроҷиат карда бошед ки нисбати ӯ чора бандӣ накардам. Вақте ки хоб меомад, такзара дар дамо меҷиқид, дамо мегирифт, мекашид, мушао мегирифт меша. Вақте ки баня мерафтам, дай саро меқабид, дадам об медохтам, аз соат мемондам, дамо мегирифт, мекашид, мегирифт, мезадам, ҳам азобо медод, ягон гапша нагуфта, сол мешавад зиндагим. Ман намехостам ки ба ин дараҷа расам. дар бораи Навшаманд буданаш кай фаҳмидед? вақте ки арӯс мебурдам баъд фаҳмидам. 3 рӯза арӯсак будам, се фаҳмидам. рӯза арӯсак будед. барои чӣ сари вақт нагуфти падар модарада? наметавонистам гуфта. вақте маро мегуфт заданои маро азобои маро якча мегӯ ё мекушимта, ҳеҷ қадаракта намеёва, мегӯм буромадай рафтай, нопадид чида, ҳеҷ қадаракта намеёва. Маро фақат ҳамида тарс медод. мезад ё кабуд мекард, падар модарат хабаргирӣ намеомаданд? Не, мега ҳеҷ кара намемонд, хуштоманам намемонд. Вақте ки падар модаи ман медромадам, мезақид ки чӣ беқа меян хабарш мегӯянд, чӣ метавонӣ мекунӣ? тавоча мегуфтанд ки анде зиндагӣ ту соз боша. Не, вақте ки намемаданд, маро таъна мекард ки ту соҳиб надорӣ, туро суроғат намекунанд. наметавонам дигар шавҳар карда. ман хиёл мекунам ки ҳамаи бачаҳо дига ҳам хеле, ҳама хонавода ҳам хеле дили ман мондагӣ. вақте ки иҷо омадам, бо апама дидам ки зиндагишам хеле бадугла, я зиндагӣ дилам монда. апаи мамаи аввалам хел бад, неки намегуфт, сира бой намедод. вақте ки арӯси мара бурдан, ман ки бой хел шидам, ки охир омадам, хеле сираш кардам, бадуг буда. сараш навде фақат сираш карда, бобро шама дига та зиндагӣ намекунам, ман хел намекунам. ман чӣ хел кадом ҳолат ман дига мефаҳмонам. оби чишми апама нигоҳ мекунам, меояд тобчама. чанд боро худма кушта шидам, неки натонистам падар модарам пеш чашма модар натонистам. вақте ки ман хинак буд, замистон буд, туи ма да замистон буд, 20 январ буд, туи ма да замистон буд. ай бам шаба мегум тайша хобрам берун да меистод, тасмара меқабид, меистод, мегуфт намҷа та рӯза, намҷа ялинча чихмести. вақте марам хеле азоб медод, ялинча меистодам, бо ду чимша фақат ҳамро нигоҳ мекардам, ягон ҷои дигар нигоҳ намекардам. вақте ки марам хел мекард, хеле азоб да касал шидам. дар хинаки ба бали сар бурдам, баъд ҳамҷа падар модари ма дарак гуфта ки ман хеле азоб дорам. вақте ки дарак гуфтам, ба гирифта набурданд? не, набурдам, ман худам иҷозат надодам. ман гуфтам албат соз мешавад. на паҷон шумо гуфтед ки роҳи худкушӣ дина шава. вақте ки ҳамин моҷаро рух дод, апай ман худашро бояд не корча қад мезад. ман пеши раша гирифтам, гуфтам ман мақсад кардам ки сари қоқи ман омада ҳама ҷоро мақсад ҷо мекунам. не ки фикри дагудакта ки ман сари раша гирифтам. як рӯз не як рӯз ҳамин хел боша мегам, ман худам мақсад худкушӣ мекунам. пеши раи ҳамро ман гирифтам. не ки ояндашам намедонам чӣ мешавад. бояд падар модарам бигам нафаҳмам, хел мақсад дарм вазашон нестаям, хеле шидагия. ман мехостам ки дарди дил кунам, не ки наметонистам гуфта. худман раҳ мегирифтам. не ки омадам ба ҳамин дараҷа озадам, бо зиндагӣ апама дидам, маҷбур шидам, роҳ ба ҳамин ҷо омадам. не ки дар ҳамин мобайн роҳ мондагиам шумо маслиҳат медодем ки чӣ кор кунам қати апама. ба ҳамкардирони худтаронӣ ки ба мисли шумо дар зиндагӣ шикаст хӯрданд, ба мисли шумо сиёбахт шуданд, чӣ гуфтанӣ доред, ба онҳо чӣ тавсия медиҳед? ба он бачае ки хонадор мешаванд, аввал қати ҳамо ҳамсӯҳбат шаванд, феъли рафтори ҳаморо бибинанд, бишносанд, хонаводаи ҳаморо, оилаи ҳаморо бишносанд. баъд майли хонадор шаванд, мисли ман таваккал ба худо хонадор нашаванд. шӯи ман фақат ҳам қафел дошт ки мешиши мехест та газа ризо меши та қиртиқ меқапи ризо меши мефт майли биг капта бу апатамадан тоғор мекунӣ, мада апата тоғор мекунӣ. ай сар соати 5 сар омад то соати 5 бегара фақат ам хонаи мо истода мара зора када ана муҷа мара гирифт овард ҳамара буд када янгата мада тоғор мекунӣ. янгат мада мақла акайта неста масхвада ҳам хел ма чихел виҷдонам қабул мекунам ки ман қати ҳам одам хезм зиндагим апай мара мехоҳ, очаи мара мехоҳ, атаи мара мехоҳ, фақат гапи хубаш янгата апата мада махбуб тоғор кард.
گرفتم. وقتی که صد گفتش که چی به همین دختر عذاب دادی، چی به هم خیلی چی کردی، گفت که من همین دختر خش کردم گرفتم، معقول کردم همین دختر گرفتم. وقتی که عروسی همین دختر ما آوردم خانه ده، وقتی که آوردم من خونه خودم ده، وقتی که موندم او چم رفت دیدش گفت که این دختر با اویلای خودم با همین لفظی خودم با همین چی خودم توقی نمیاد. یعنی شما توجیه میدید؟ ها وقتی که لباس میشوتم در خانه که با آوی جوش وقتی نمیمون که همراه چقه کنم با آوی خانه دبل سر ما ایستاد چی میگه دبل سر میاد که با آوی خانه میاره چقه میکنی هوا خیلی میستی میگفتم او چه خیلی بوق ما رو با او چه میگفتم او تاش مو خسر ما عطا میگفتم خاطرم هم خیلی مؤمنه میکردم میگریا میکردم میگفتم چی من خیلی میتونم خدام پرسا کداگی ما گوردا پرسا کداگی بدم همش فهمون داد بشه ما دستم نمیگفتم که اون کارم همه کارشم میومد اسم فقط هم خلاص میداد که برای واگم شو هم برای واگم شو بچه‌ش میگم که خیلی دوام تن زندگیمون رو ویران نکنین من را دوست میدارم ناز میبینم دوام تن که برام مقصد خونه در عدل که ما قطعا زندگی میگفت چی رو داده که ما پیلاد نمیگم тамошобинони Сомонаи Оила, чуноне ки худи шумо шунидед, Шукрона айни ҳол дар чороҳаи зиндагӣ танҳо мондааст ва ӯ ба кӯмаки мову шумо ниёз дорад. Албатта агар бошанд нафароне ки тавонанд ба ин хоҳари мо кӯмак расонанд, чунки ӯ хоҳиш дорад ки ягон ҷо кор кунад ё ин ки дар ягон ҷо таҳсил кунад, маълумоти олӣ гирад ва агар бошанд нафароне ки тавонанд ба ин хоҳари азизи мо кӯмак кунанд барои дарёфт кардани манзили зист ё ин ки ягон ҷои کار یا اینکه جای تحصیل البته با رقم‌های در زیر بوده در تماس شوند. اویلا تیجی صدرنگ زندگی با سامانه ما ابونه شدن رو فراموش نسازید.